ariko se nanone igihugu nk'Uburusiya, igihugu cya mbere kinini ku isi, igihugu kiri mu bikize ku isi, ni igihugu cyakwemera kwishora mu ntambara n'ingaruka byakigiraho bitewe n'ubuto bwa perezida wacyo? Ahubwo se ubundi iyi ntambara yatewe n'iki mu by'ukuri ko na n'ubu tutarasobanukirwa? Ikindi se ninde uzayungukiramo, ninde uzayihomberamo? Ni ikibazo abantu benshi batarabonera igisubizo. Kuva umunsi wa mbere intambara itangiriraho kugeza kuri iyi tariki, ibihumbi by'abasirikare bimaze kugwa mu ntambara, ibikoresho byinshi byarakoreshejwe, amagana y'amamiliyari amaze kugenda ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ku mpande zombi. Abenshi muri twe tubireba nk'abareba filime, nibyo tubona barwana, nibyo kandi tubona bapfa, ariko na n'ubu nta wasobanura neza impamvu nyamukuru y'ibyo bintu. Uyu mwanya rero nk'uko Daily Vibe TV yabibemereye mu gice cy'iki kiganiro gishize, reka tuganire ku mpamvu nyamukuru ishobora kuba iri gutera ino ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Gusa ariko tunibaze niba twe turi kubihomberamo. Ibiciro ku masoko byariyongereye, inzara henshi yarateye. Ko bavuga rero ko igihombo cya bamwe gishobora kuvamo inyungu ku bandi. Iyi ntambara ni hari ababa bari kuyungukiramo, twebwe twicira isazi mu jisho. Ikaze rero muri iki kiganiro, ishishikariza ureba ibi biganiro ukumva urabikunze, mbere na mbere gukanda subscribe, ugasiga na comment ku byo twakosora. Hanyuma kandi ushobora no kutwandikira kuri iyo nimero iri hasi kuba wifuza kutwungura ibindi bitekerezo. Mbere y'uko iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine itangira, hari abantu benshi twibwiraga ko Uburusiya niburamuka busoje intambara kuri Ukraine, NATO izatabara. Gusa ariko ntabwo ariko byagenze. Ukraine yahawe ubufasha mu buryo bwose bushoboka, ihabwa intwaro, ihabwa amafaranga, ariko nta musirikare n'umwe NATO cyangwa se Amerika byigeze byohereza. Gusa ariko ibihugu byinshi by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakomeje gufatira ibihano bikomeye Uburusiya. Aha navuga nko mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, ndetse no mu bundi buzima butandukanye bw'igihugu cy'Uburusiya. Nta kwirengagiza kubayemo rero, ni ibintu byigaragariza buri wese ko nyuma y'ibihugu tubona bibiri birwana, ndavuga Uburusiya na Ukraine, hari ibindi bihugu bikomeye byagize uruhare mu itangizwa ry'iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine bikazayungukiramo. Gusa ariko ku rundi ruhande hakaba hari ibindi bizayihomberamo kandi bitarayirwanyemo. Ibi nkubwiye rero, nimba uri umuntu usanzwe ukurikiranira hafi bya politike mpuzamahanga, ntiwabura kubisobanukirwa kuko ni ibintu bizwi ko Amerika ari igihugu cyivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu nubwo byaba bidaturanye. Ibyo turabizi, hari ibihugu byinshi byagiye bibamo aho Amerika yagiye iteza intambara muri ibyo bihugu. Aka kanya rero ndagira ngo tuganire ku mpamvu abantu benshi batigeze bavuga, itaramenyekanye mu itangazamakuru cyane, ariko ishobora kuba iri mu mwanya wa mbere mu zateye intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Biragutungura ninyivuga, kuko nta kabuza benshi muri mwe n'ubwa mbere mugiye kuyumva. Ni Nord Stream. Iryo ni ijambo ushobora kuba wumvise bwa mbere, ariko rishobora kuba ryaragize uruhare mu ibura ry'imigati waryaga kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ubu ngubu ukaba warayivuyeho. Nord Stream ni itsinda ry'imiyoboro ibiri ya gaze, icyo mu cyongereza bita pipeline transport, ituruka mu Burusiya ikagera mu Budage. Umwe ni ukora, undi waruzuye ariko ubu ngubu ntabwo urakoreshwa. Impamvu udakoreshwa nayo turayigarukaho. Gusa reka tubanze dusobanukirwe iyi miyoboro ibiri ikivuze mu bubanyi n'amahanga hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu, cyane cyane by'i Burayi. Akaba ari nayo mpamvu ishobora gutuma yarabaye imbarutso y'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nk'uko twabivuze mu gice cy'ikiganiro gishize, Uburusiya ni igihugu gikungahaye ku mitungo kamere ku rwego rudasanzwe. Muri iyo mitungo kamere hazamo na gaze. Iyi gaze Uburusiya buyicuruza ku rwego rukomeye ku bihugu by'i Burayi, cyane cyane byo mu burengerazuba bw'i Burayi. Ubu ngubu hafi 1/3 cya gaze yose ikoreshwa mu bihugu by'i Burayi iba yaturutse mu Burusiya. Niba ubyumva neza rero, Uburusiya
n'urutirigongo rw'ingufu i Burayi. Ariko sibi byatangiye bite? Iyi si inkuru yatangiye kera cyane, ni vuba aha ngaha, dore ko mu mwaka w'1960 gazi ibindi bihugu by'i Burayi byavanaga mu Burusiya yanganaga na 6% byonyine. Mu gihe ubu ngubu hejuru ya 45% bya gazi yose yinjira i Burayi ibiturutse mu Burusiya. Dore rero muri make inzira byanyuzemo kugira ngo uyu munsi Uburusiya bwatangaga 6% bube buri gutanga 45%. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubumwe bw'Abasoviet bwatangiye gushaka uburyo bwose nabwo bwagira ijambo n'imbaraga mu bihugu by'i Burayi. Ni muri ubwo buryo rero bavumbuye ko gaze batunze mu butaka bwabo yababera ikiraro cyiza cyabafasha mu kubahuza neza n'ibihugu by'i Burayi, bakabaha gaze bikongera ubushuti n'imikoranire mu bukungu. Aha rero Uburusiya bwatangiye kubaka imiyoboro ya gazi yavaga mu Burusiya ikagera mu Budage inyuze mu bihugu bimwe na bimwe nka Ukraine na Pologne. Aha rero Amerika mu ihangana ridasanzwe hagati yayo n'Uburusiya yabiboneraga kure ko Uburusiya bwadukanye intwaro ishobora kuzabufasha mu minsi iri imbere kwigarurira ibihugu by'i Burayi byari bisanzwe ari inshuti za Amerika. Ntiyigeze na rimwe yifuza rero ko Uburusiya bwagera ku ntego yabwo. Aha twavuga nko mu 1963 aho Uburusiya bwari buri kubaka umuyoboro witwa Druzhba, bishatse kuvuga ubushuti. Amerika yasabye ibihugu by'inshuti zayo gufatira Uburusiya ibihano ku buryo batazemera ko uwo muyoboro utambuka mu bihugu byabo. Bimwe byarabyemeye, abandi barabyanga, gusa byaje kurangira uwo muyoboro wuzuye. Ako kanya urugendo rw'Uburusiya rwo kuyobora Uburayi mu bijyanye n'ingufu rwari rutangiye kandi rugenze neza. Mu binyacumi bike by'imyaka byakurikiyeho, ndavuga mu myaka ya za 80 ku butegetsi bwa Perezida Ronald Reagan, Uburusiya bwongeye gutangiza kubaka undi muyoboro mushya waturukaga muri Siberia, intego ari yayindi, gukomeza kwiharira isoko rya gaze mu Burayi bw'uburengerazuba. Perezida Ronald Reagan yashatse nabwo gukomeza gufatira ibihano Uburusiya, byarimo kwima Uburusiya amafaranga, ibikoresho byari kwifashishwa mu kubaka ndetse n'ubundi bufasha ubwo aribwo bwose bwari gufasha mu koroshya iyubakwa ry'uwo muyoboro. Gusa ariko y'ubusa byaje kurangira umuyoboro wuzuye. Uburusiya bukomeza kugenda bwiharira isoko rya gaze. Amasosiyete akomeye harimo nka Gazprom, abareba imipira y'i Burayi mujya muyibona iri kwamamaza ku byapa, arashingwa aranakomera. Nyuma yaho rero Perezida Vladimir Putin agiriye ku butegetsi, gukomeza gucuruza gaze mu buryo gusa bw'ubucuruzi nyine byabaye nk'ibihagaze. Ubucuruzi bwa gaze buhinduka igikorwa cy'ingenzi muri diplomasi hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu. Kubw'iyo mpamvu rero mu mwaka w'2004 Uburusiya bwahise butangiza umushinga wo kubaka umuyoboro wa gaze waturukaga mu Burusiya nyine ukagera mu Budage. Uwo muyoboro wagombaga nibura kujya utwara santimetero kibe miliyari 110 buri mwaka. Ni hafi 1/4 cya gaze yose yakoreshwaga mu Budage. Uyu muyoboro warubatswe bigoranye mu bihano byinshi bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatira ku Burusiya buri munsi, ariko waje kuzura mu 2011. Mu kuzura kwawo Uburusiya bwabaye nk'ubwisha inyoni ebyiri bukoresheje ibuye rimwe. Mwibuke ko uyu muyoboro nta kindi gihugu kindi unyuramo, uturuka mu Burusiya ugaca munsi y'inyanja kugeza ugeze mu Budage. Ni ukuvuga ko ibiciro byose Uburusiya bwishyuraga ku miyoboro yanyuraga mu bindi bihugu byavuyeho. Aha ngaha nakubwira ko Ukraine yahise ihomba miliyoni 720 z'amadolari uyu muyoboro ugitangira gukoreshwa. Amerika n'ibihugu by'inshuti zayo by'umwihariko ibihugu by'i Burayi byatangiye kugira ubwoba ko umunsi umwe Uburusiya kubw'impamvu za politiki, nyuma yo kubona ko bumaze kuba ikigega cya gaze, bwazafunga gaze bikagira ingaruka zikabije ku bihugu by'i Burayi. Gusa ariko navuga ko bari bakererewe, umusindi yari yamaze kurenga karwa.
35% byose bya gaze y'Ubudage yari iri guturuka mu Burusiya. Uburusiya bwari buri mu nyungu kurusha ikindi gihe cyose bwigeze kubitekereza. Bwatangiye kujya bubika miliyoni 630 buri mwaka aturutse kuri gaze. Uko imyaka yashiraga rero niko Uburusiya bwagendaga burushaho gutekereza ikindi kintu bwakora ngo bukomeze bwongere gaze bujyana i Burayi. Nuko nyuma y'imyaka mikeya Uburusiya butekereza undi mushinga, Nord Stream ya kabiri. Nyuma yo kubona inyungu bwakuye kuri Nord Stream ya mbere, imyaka 7 yonyine yari ihagije ngo Uburusiya butangire kubaka Nord Stream ya kabiri. Impanga ya Nord Stream ya mbere, uyu ni umuyoboro wagombaga kuba ufite kilometero 1200 ariko wubatswe mu myaka 3 yonyine kuva muri 2018 kugeza muri 2021. Byari bihagije gusa ngo mu kwezi kwa 9 uyu muyoboro ube wuzuye. Ni umuyoboro wagombaga kujya utwara santimetero kibe miliyari 10. Hamwe n'uyu muyoboro 75% bya gazi yose ikoreshwa mu Budage yari igiye kugituruka mu Burusiya. Ibi rero none Amerika ntabwo yari kubyihanganira. Yakoze ibishoboka byose ku buryo ibihugu by'i Burayi ari byo byonyine bizabona ko gukoresha gaze y'Uburusiya bidakwiye. Amerika yatangiye gushaka uburyo bwose bushoboka yashora Uburusiya mu ntambara. Bityo ibihugu by'u Burayi guhera ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri yuko bishaka gukura gaze ku munsi, buri gihugu cy'u Burayi kibera gishaka icyo cyakora kuvuga kigabanya ingano ya gaze cyatumizaga mu Burusiya. Ahangaha twavugamo nk'Ubudage. Dore nk'ubu ngubu ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri intambara ikimara gutangira, ibiganiro byose byerekeza ku gutangiza ikoreshwa ry'uyu muyoboro wa Nord Stream 2 byarahagaze. Uruhushya ntirwatangwa. Usibye izindi mpamvu nyinshi zibyihishe inyuma, impamvu nyamukuru yari intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya rero ni waba wibeshye uvuze neza ko bwaguye mu mutego wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uribuka ikibazo twatangiye twibaza, ninde muntu mu by'ukuri uri kungukira muri iyi ntambara? Ndaciye ku ruhande rero, Amerika iri kungukira bidasanzwe mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nimvuga kunguka ntiwumve mu buryo bw'amafaranga Amerika ishobora kubiri kwinjiza, ahubwo nge ndavuga ku kijyanye no kuba inzozi Amerika yarose zo kubuza Uburusiya gukomeza kugenzura Uburayi ku kijyanye n'ingufu ziri kugenda zijya mu bikorwa kubera iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Gusa ariko nanone dukomeze tumenye ko iyo mpamvu twavuze uyu munsi atari yo mpamvu yonyine yateye intambara. Hari izindi mpamvu nyinshi zitazwi zateye intambara. Izo mpamvu zose tuzagenda tuzigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Gusa ariko n'ubu ngubu abantu benshi turakibaza, ukwezi kurenga kurashize Uburusiya buteye Ukraine. Gusa ariko kugeza na n'ubu ngubu imibare y'abagwa mu ntambara ntago iramenyekana. Uburusiya bumaze gufata uduce duke dushoboka muri Ukraine. Reka ubutaha tuzagaruke twibaza impamvu Uburusiya bukomeye ku buhangange, ubushongore n'ubukaka bwabwo tuzi bushobora kugeza iki gihe nta kintu gifatika burahindura ku bijyanye n'imirongo y'intambara. Nge ndi Nduwayezu Valerie. Komeza uryoherwe na gahunda Daily Vibe TV iba yabateguriye. Imana ikomeze ibane namwe.